салому мардуми шарифи Тоҷикистон. Ман бригадири замини 6 гектараи ноҳияи Хӯросон. Мана имсол мо 6.7 сантинер аз замини пахтакорӣ пахта ҷамъ кардем ва кӯшиш мекунем ки дар оянда боз ҳам аз ин зиёдтар пахтаро ассалому алайкум бичинем. Ва алайкум салому дуруди бепоён ба мардуми шарафи Тоҷикистон ки имсол ҳар як чикел мегӯям ҳар як ноҳия ба худ як фурӯбаранда дорад, як торакуранда дорад. имсол барои мо гапҳои бисёр расид. Хуштак. ҳамин бародар чанд тон пахта гирифти имсол. имсол мо мана боло занг зад чанд тон пахта гирифти, пахтора киҷо кардӣ, даки фурӯхтӣ, барои чӣ хӯрдӣ? Кӯмак бигӯ дакиҷо шид. мана боло занг задан ки чӣ ба пахтои имсол нест. ома пахта шаймана медорӣ? ома пахтора гирифт. Ома пахтора гирифт. пахтора мехӯрӣ, ҳаққи мардума мехӯрӣ, беҳтар ки мардум. пахтора ту чӣ кардӣ имсол? ту чӣ ба пахтора мегирӣ, ҳаққи давлата мефурӯшӣ? ту ки қидуд? خلاصه در فدراسیون روسیه 3 نفر یک تاش بازار میره، یک تربوز میخره میاره. 3 نفر میگه که میخریم، یک تاش با ورقی بده، میگه نه 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 تربوز نمیخریم. همیشه خو میریم، کسی خوی خوشرو بینه سحر میخزه تربوز میخریم. میگه گپ کیست؟ خلاصه خو میره سحر میخزه، بعد ورقی سوال میده که خو برادر تو چی خو دیدی؟ میگه من خو دیدم که یک توفلی خریدم، میگه میپوشم پوچم از خوانداز خوجاندی بوده. میگه این خویت نشید. خب بدخشانی میگه شما چی خو دیدین؟ میگه من خو دیدم یک کورتا خریدم، مشتری خیلی خلاصه نقل میکنه، مخول میشم. میگه مخولش خود بزیب. بعد ورخی را میگه که برادر خودت چی خو دیدی که ما را سوال دادی؟ میگه راستی گپ من خو رفتم که خو نبرد، خیس من تربوز خوردم.